ዛሬ የምንገኘው በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ወልቂጤ ከተማ በቀቤና ልዩ ወረዳ ውስጥ ከሚገኙት ከቱሪስት መስህቦች ስፍራ አንዱ የተፈጥሮ እጇን ዘርግታ ከምትቀበልበት የደቀንሺ ሞላ ፏፏቴ ነው። ደቀንሺ ማለት በቀቤንኛ መገናኛ ሲሆን እውነትም የሰው ልጅ ከተፈጥሮ ሰላም ጋር የሚገናኝበት ምትሃታዊ ስፍራ ነው። Kabena, kejela kan tenaran terlebih Pino shalata, kabesina gagineta. Pino shalata, shalata, kabesina gagineta. Pino shalata, shalata, lale kule gagineta. Lale holi yoko, lale holi yoko. Gona keye yoko, sagajiye yoko. Katapani yoko, kamaulidu yoko. Sabimola yoko, chalamadu yoko. Wesharbi yoko, zanabaga. Yoko, lagi kule Yoko, emichafu Yoko, 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 Yoko. La 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 la, pote tiro balala, baki oh, kabena kabena. Woma yita ni shalati, woma yita ni shalati, woma yita ni shalati, woma yita ni shalati. Kawake mamete ni shalati, kabaya yo ni shalati, kabeni kamo ni shalati, wadit no mandar ni shalati, kabata no suka ni shalati, mariena jabdu ni shalati, belkri azusa ni shalati, matchila honu ni shalati, kanyaga ba'asad bultnesu pandilai bekabena bandnesu ni shalati tashta ni shalati tashta. ይህ ስፍራ ከሌላው ምን ለየት ያደርገዋል ካላችሁን ከ23 ሜትር በላይ ከፍታ ላይ ተከስክሶ የሚወርድ ነጭ አረፋ የለበሰ ፏፏቴ፣ በሲሚንቶ የተገነቡ የሚመስሉ ግዙፍና ጥንታዊ አለቶች በአየር ላይ ተንጠልጥለው የሚታዩና በአለቶች ላይ የበቀሉ አስገራሚ ዛፎች፣ ማራኪ ዝማሬ ያላቸው አዕዋፋትና የዱር እንስሳት መገኛ ነው። ይህ ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ ጸጋ የሁላችንም ኩራት በመሆኑ ልንንከባከበውና ልንጠብቀው ይገባል። የሳምንት መጨረሻ እረፍቱን በደቀንሺ ሞላ ፏፏቴ በማሳለፍ አዲስ ጉልበት ያገኙ።
ቢኒ መልካሜ ሸላቴ ሞቂቴ ያለች ሸላቴ በውበቷ በውበቷ ተባሪ ሸላቴ ቀልቤን ወሰደች